Lietuvos Respublikos generalinio prokuroro pavaduotojui Žydrūnui Radišauskui prašymas pradėti ikiteisminį tyrimą. 2017 m. sausio 13-14 naktį buvo įsilaužta į mano personalinį kompiuterį ir pasinaudojus mano sausio 13 nufilmuotą medžiagą, mano prieš tai perkelta iš mikrokameros į folderį desktope, iš jos sumontuotas ir paliktas man desktope absurdiškas vaizdo įrašas, parodijuojantis mano gaminamuosius. Nuo 2016 m. rugsėjo kaupiu vaizdo įrašus įrodančius neteisėtą sekimą Vilniaus gatvėse, jo totalų mastą. Neteisėtas totalus sekimas ir jo sistema yra išsamei aprašyti mano knygos Sekimas asmeninis liudijimas 2015 metais faile sekančių adresų. Politinės neteisėto sekimo priežastys yra nurodytos mano politinėje biografijoje knygos pabaigoje. Kadangi toks plataus masto itin intensyvus manęs neteisėtas sekimas prasidėjęs 1902 metais ir peraugęs į atvirą sekimą bei psichologinį bauginimą yra labai gerai organizuotas ir vyko net užsienyje, pasitelkus užsienio slaptąsias tarnybas, įskaitant Rusijoje, todėl nekelia abejonių, jog jį vykdo visos Lietuvos slaptosios tarnybos, visų pirma Lietuvos kriminalinės policijos biuras, viršininkas Artūras Bazys, vadovaujamos Lietuvos Respublikos valstybės saugumo departamento, generalinis direktorius Darius Jauniškis. Esama organizuotos nusikalstamos grupuotės požymių. Tuo būdu yra pažeisti šie Lietuvos Respublikos konstitucijos straipsniai: 21 dėl žmogaus orumo, 22 privataus gyvenimo neliečiamumas, 24 žmogaus būsto neliečiamumas, 25 dėl įsitikinimų laisvės, taip pat Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 24 skyrius nusikaltimai asmens privataus gyvenimo neliečiamumui, straipsnis 165/168 bei 145 straipsnis grasinimas nužudyti ar sunkiai sutrikdyti žmogaus sveikatą arba žmogaus terorizavimas. Dalis 2 sistemingai baugino žmogų naudodamas psichinę prievartą. Remdamasis Lietuvos Respublikos prokuratūros įstatymo straipsnis 2, antra dalis, punktai 1, 2, 9, 3 dalis, 1 ir 2 punktas, 16, 1 dalis, visi dėl ikiteisminio tyrimo, taip pat straipsniais dėl prokuroro pareigų, 20 dalis 1, punktai 2, 3, bei straipsnių 30 prokuroro priesaika. Prašau, naudojantis aukščiau pateiktą medžiagą, atlikti ikiteisminį tyrimą ir visus kaltuosius patraukti baudžiamojon atsakomybėn. Būtų laikytina, jog generalinė prokuratūra dangsto galimus nusikaltėlius, LKPB, VSD, kitų slaptųjų tarnybų vadovus bei bendradarbius, jeigu generalinės prokuratūros atsakyme man būtų pranešimas, jog šis mano prašymas yra persiųstas paminėtų slaptųjų tarnybų vadovams, siūlant jiems atsakyti man ar taikoma man kuri nors operatyvinio darbo forma. Reikalavimas, kad pateikčiau generaliniai prokuratūrai neteisėto slapto sekimo tiesioginius įrodymus, rastas mikrokameros, kiaurai sienas skenuojanti Through the Wall Vision radarą, išrašus iš operatyvinio sekimo žurnalų, teismų ir prokurorų įslaptintus leidimus mane sekti ir panašiai. Nurodymas į mano neva psichinę negalę, pasireiškiančią persekiojimo kliedesių, paranoją ir ar didybės maniją. Sutinku būti apklaustas kaip įtariamasis ir kad mano elektroninis paštas būtų dokumentuotai ir oficialiai patikrintas. Reikalauju, kad generalinės prokuratūros pastate manęs neprovokuotų apsauga. Lietuvos Respublikos generalinio prokuroro pavaduotojui Žydrūnui Radišauskui papildymas prie prašymo 2017 m. sausio 18. Mano 2017 m. sausio 17 dienos prašymo generalinio prokuroro pavaduotojui Radišauskui pradėti ikiteisminį tyrimą pabaigoje pareikalavau, kad generalinės prokuratūros pastate manęs neprovokuotų apsauga. Padavus prašymą ir 16:30 einant man per salę link centrinio išėjimo,
Spėjamai slaptas bendradarbis imitavo įeinantis per šoninį tolimesnį įėjimą, tačiau man jau išeinant tuoj pat grįžo į lauką, staigiai perėjo labai arti manęs iš dešinės ir nuėjo. Matyt, tikėjosi tuo išgąsdinti mane patamsėje, matyt, jis be kitų agentų laukiusių tą dieną mane mieste buvo pasiųstas prie generalinės prokuratūros pastato tam, kad palaikydamas ryšį su apsaugininku budėtoju viduje, gautų iš jo signalą, kad jau išeinu ir atliktų manęs bauginimo užduotį. Apsaugininko budėjusio 2017 metų sausio 17 po 16:30 pavardė yra Kriščiūnas. Apie tą savo apsilankymą generalinėje prokuratūroje pagaminau vaizdo įrašą ir įkėliau į savo kanalą YouTube adresu Yuri Radovič. Vaizdo įrašo pavadinimas yra Surveillance and Prosecutors sekimas generalinėje prokuratūroje. Paminėtas epizodas prasideda 05:49. Būtų laikytina taip pat, jog generalinė prokuratūra mėgina dangstyti galimus nusikaltėlius, tai yra LKPB, VSD, kitus slaptųjų tarnybų bendradarbius, jeigu atsakytų man, kad atlikus savo patikrinimą nustatė, kad joks žvalgybinis operatyvinis darbas man netaikomas. Translation into English. January 17, 2017. A request to Deputy General Prosecutor of the Republic of Lithuania, Žydrūnas Radišauskas, to start a pre-trial investigation. At night, from January 13 to January 14, 2017, my PC has been hacked and my video filmed on Vilnius streets on January 13th, which had already been loaded into the relevant folder on desktop, had been used by the hackers for editing new video, parodying absurd manner those edited by me earlier. I added this event to my video entitled Morning Surveillance, which can be found on YouTube by the address Yuri Radovič. On that my channel I load since September 2016 videos proving the fact of illegal total surveillance which is being carried out on Vilnius streets and its scope. Besides of that, a system of total surveillance is exposed in detail exhaustively in the file of my book Illegal Total Surveillance in Lithuania and Other NATO Countries, Personal Evidence. 2016, banned by Google Chrome as of malicious content. Political reasons of illegal surveillance of me are pointed out in my political biography at the end of book's file. So far as such a wide-scale total surveillance which was started in 1992 and turned at last into particularly intensive overt surveillance and frightening since the end of 2005 is so well organized and is carried out in a very broad scale, including even abroad when I was there, even in Russia, using assistance of foreign secret services, then it is rather undoubtful that it is performed by the Lithuanian secret services, first of all by the Lithuanian Office of Criminal Police, its head is Artūras Bazys, and by Lithuanian State Security Department, Director General Darius Jauniškis. There are indications of an organized criminal grouping. Following articles of the Constitution of the Republic of Lithuania are violated that way. Article 21, Human Dignity. 22, Privacy Protection. 24, Inviolability of Dwelling. 25, Freedom of Belief. Also, following Criminal Code articles 165 to 168, Inviolability of Privacy, and 145, Threatening to Kill and Harassment. On the basis of following articles of the General Prosecutor's Office Law,
concerning the pretrial investigation, Article 2, Part 2, points 1.2, 9, Part 3, points 1, 2, 6, Part 1, and articles concerning prosecutors' duties, Article 20, Part 1.2 and 3, and Article 30, Prosecutor's Oath. I request, using aforementioned materials, to perform pretrial investigation and prosecute all the suspects. It should be assumed that General Prosecutor's Office tries to cover suspected criminals over, that is, heads and staff of the Lithuanian Office of Criminal Police, Lithuanian State Security Department, and all other, the Secret Service, if its response would contain a message that this my request has been sent to heads of aforementioned Secret Services, charging them to respond me if they carry out as to me any form of surveillance, a requirement for me to present material evidence of illegal surveillance, found hidden microcameras, through the wall vision radar, excerpts from an operative surveillance logbook, copies of classified warrants issued by judges and prosecutors allowing to track and watch me, a reference to my alleged mental illness manifesting itself as persecution delirium, paranoia, and megalomania. I agree to be interrogated as a suspect and that my email be checked officially in documented form. I demand also that General Prosecutor's Office premise safeguards would not provoke me. This request will be posted on the internet. January 18th, 2017. Addition to my request to Deputy General Prosecutor of the Republic of Lithuania, Žydrūnas Radišauskas. At the end of my request, January 17, 2017, I demanded that General Prosecutor's Office premise security guards would not provoke me. Having lodged my request in and heading toward the central exit at about 14:30, that is 4:30 p.m., alleged undercover agent imitated entering through the postern situated a little bit to the right. Then, just as I had been stepping outside, he returned immediately outside as well, passed suddenly close by my right side, and went away. Probably he hoped to scare me in dark this way. Obviously, he, as one of all other agents who stalked me that day, was sent to the building of the General Prosecutor's Office to keep mobile contact with a security guard on duty indoor, and having received a signal from him about me already moving toward exit, to meet me and to fulfill the task of intimidation. Security guards on duty that day after 14:30, surname is Kriščiūnas. This event is featured by me in my video entitled Surveillance and Prosecutors, posted on my channel Yuri Radovich on YouTube. It begins at 05:49. It should also be assumed that General Prosecutor's Office tries to cover suspected criminal over, that is, staff of the Lithuanian Office of Criminal Police and of Lithuanian State Security Department, as well as of other secret services, if it would respond to me that, having carried out its own inspection, it was concluded that non-surveillance was ever applied to me. Русский перевод. 17 января 2017 года заместителю генерального прокурора Литовской Республики Žydrūnasу Radišauskasу. Прошение начать досудебное расследование. В ночь с 13 на 14 января 2017 года мой персональный компьютер был взломан,
и хакеры, воспользовавшись отснятым мной 13 января материалом, уже переведенным из микрокамеры в соответствующий фолдер на десктопе, смонтировали из него видео абсурдного содержания, пародирующее изготавливаемое мною, и оставили его на десктопе. Этот факт я приложил к своему видео под названием «Слежение и траур», помещенный в YouTube на моем канале Юрий Радович. На этом своем канале я с сентября 2016 года помещаю видеозаписи, доказывающие факт незаконного слежения на улицах Вильнюса и его тотальный масштаб. Незаконное тотальное слежение и его система, исчерпывающая описанные мною в файле моей книги «Слежение. Личное свидетельство. 2015 год» на литовском языке. Английский перевод «Illegal Total Surveillance in Lithuania and Some Other Countries» 2016 года забанено на Google Chrome как якобы злостного содержания. Политические причины незаконного слежения изложены мною в моей политической биографии в конце книги. Поскольку такое широкомасштабное, особенно интенсивное слежение, начавшееся в 1992 году и переросшее в открытое наружное слежение и психологическое запугивание, очень хорошо организовано и проводилось даже за границей зарубежными контрразведками, включая и Россию, то не вызывает сомнений, что его проводят все литовские секретные службы, прежде всего Бюро литовской криминальной полиции, начальник Артурас Базис, под руководством Литовского департамента государственной безопасности, генеральный директор Дариус Jauniškis. Имеются признаки организованной преступной группировки. Тем самым нарушены следующие статьи Конституции Литовской Республики: 21 о человеческом достоинстве, 22 о неприкосновенность личной жизни, 24 о неприкосновенность жилого помещения, 25 о свободе убеждений, а также 24 раздел Уголовного кодекса Литовской Республики «Преступления против неприкосновенности частной жизни», статьи 165-168, и статья 145 «Угроза убийством или нанесением тяжелого ущерба здоровью или терроризирование», часть 2 «Систематически запугивал человека, используя психическое насилие». На основании следующих статей Закона Литовской Республики о прокуратуре: 2, часть 2, пункта 1.2, 9, часть 3, пункта 1.2, 16, часть 1, все о досудебном расследовании, также на статьях о прокурорских обязанностях, 20, часть 1, пункты 2, 3 и 30, присяга прокурора, прошу, используя вышеприведенные материалы, произвести досудебное расследование и всех виновных привлечь к уголовной ответственности. Следовало бы считать, что Генпрокуратура покрывает предполагаемых преступников, то есть руководство из сотрудников Литовского бюро криминальной полиции, Литовского департамента государственной безопасности и других, если в ее ответе мне содержалось бы сообщение, что это мое прошение направлено руководителям вышеупомянутых секретных служб с предложением ответить мне, применяется ли относительно меня какая-либо форма оперативной деятельности. Требование, чтобы я представил Генпрокуратуре прямые доказательства незаконного слежения, как то обнаруженные спрятанные микрокамеры, сквозь стены сканирующий Through the Wall Vision радар, выписки из журнала оперативного слежения, копии секретных санкций судей и прокуроров на слежение за мной и прочее. Ссылки на мое якобы психическое расстройство, выражающееся в бреде преследования, паранойе и или мании величия. Согласен быть допрошен в качестве подозреваемого и чтобы моя электронная почта была официально и задокументирована, проверена. Требую, чтобы в здании Генпрокуратуры охрана меня не провоцировала. Это прошение будет помещено в интернете. 18 января 2017 года заместителю генерального прокурора Литовской Республики Žydrūnasui Radišauskasу дополнение к прошению, полученному 17 января 2017 года. В конце своего прошения на имя заместителя генерального прокурора Литовской Республики Žydrūnasa Radišauskasa от 17 января 2017 года начать досудебное расследование, я потребовал, чтобы в здании Генпрокуратуры охрана меня не провоцировала. Подав его, я направлялся в 16:30 через зал к центральному выходу. В это время предположительно секретный сотрудник имитировал, будто входит снаружи через боковой вход рядом,
Однако, когда я уже выходил, он тоже вернулся наружу, резко прошел мимо меня справа и удалился. Видимо, он рассчитывал так испугать меня в темноте. Видимо, он, один из других агентов, ожидавших меня в тот день по всему городу, был послан к зданию Генпрокуратуры, чтобы, находясь в контакте с дежурным охранником внутри, получить от него сигнал, что я уже иду к выходу, и выполнить задание по запугиванию меня. Фамилия охранника, дежурившего 17 января 2017 года после 16:30, Крещунас. В своем посещении Генпрокуратуры я изготовил видеозапись и поместил в YouTube на своем канале Юрий Радович под названием «Слежение в Генпрокуратуре». Упомянутый эпизод начинается в 05:49. Следовало бы также считать, что Генпрокуратура покрывает предполагаемых преступников, то есть сотрудников Литовского бюро криминальной полиции, Литовского департамента государственной безопасности и других, если в ее ответе мне содержалось бы сообщение, что Генпрокуратура провела собственную проверку, в результате которой установлено, что никакая разведывательная оперативная работа относительно меня не ведется.